mugiye gusubirayo atari ko Imana yambwiye ngo uzumwe inzoga ati niko Imana yambwiye kandi nagaze nyungwa fraude nta ubizi ni nabwo bwa mbere numve nyibitise Imana yo kwabira kubwira umuvyeyi ngo nzanywe inzoga abivuga uwo munsi yamambwira ati mugiye gusubirayo ariko Imana yambwiye ngo uzumwe inzoga ndiyo ceceka yakumvisha ikintu lazima yamakubwira gutya kandi bigashirira aho ngaho gutandukana n'umuvyeyi biragoye cyane nacokoje uyu nyina wayirabona uyu Dina ndamubwira nti Dina muze mumpe pole ndikuko mama nzambona ari njakunda cyane none mumpe pole mwese uko tuvukana aturabeshe ni njakunda cyane ati kimenye ati ya mafaranga yose wageze umuha azayampa ati azogenda kayampa ayo na makuru yari kwantonda niyo mpamvu abantu bangana gutya baje kumuherekeza rero mu rwego rwa MRDP icyama twirwaneho ibereho ingabo natwe twazanye inka yo gusura uwo muryango mu mati nimuze twicare mu kirambi ni heza bimenyera kiburuga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza mukirambi.com Mukirambi TV 1 Ashitwa bavandimwe mu Mukirambi TV 1 turi mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe ahitwa Kwiziba n'umuhana uri hagati mu mihana iciye mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe aha kandi niho hari Hopital General ya karere ka Minembwe ndetse n'ikibuga cy'indege niho duhagaraze neza hafi naho niho twagiye guherekeza umuvyeyi nyina wa vice gouverneur Gad Mukezabinesha Nansumza Anne w'imyaka hafi 95 warugize igihe arwaye akaba yaravutse mu mwaka w'1930 akaba yaratabarutse kuri munsi w'akazi rimwe iminsi 14 mu kwezi kwa karindwi mu mwaka turimwo azize indwara aramaranye igihe kirekire hitabira abantu benshi bari baje guherekeza nyina wa vice gouverneur Gad Mukezabinesha mu ntara y'Kivu y'Amajepfo aha kandi havugiwe n'amagambo akomeye cyane ndetse by'umwihariko vice gouverneur Gad Mukezabinesha yavuze ubutwari bwa mama we ndetse anagira n'ibyo yibuka kuri nyina ibyo yagiye amukora n'ibyo yagiye mubwira dore kuko batabanye igihe kirekire bitewe n'uko yari ku mashuri za Rumbashi ndetse n'ahandi yagiye yibuka amateka ibiti byanteye kuba ngira amarira ibi nivyavugiwe na Gad Mukezabinesha mu ruhame rw'abantu bari baje kumufata mu bwongo kubwo guherekeza cyangwa se kubwo umunsi wa nyuma wa nyina Nansumza Anne reka mbaheze ikaze ni Mukirambi TV 1 turi live mu muhango wo gusezera bwa nyuma nyina wa vice gouverneur Gad Mukezabinesha mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe umuvyeyi wabyaye abana 12 abahungu 7 n'abakobwa 5 abuzukuru 60 abuzukuruza bagera kuri 45 akaba by'umwihariko tutabashije kumenya neza umubari w'abana dore kuko yari umuvyeyi ufite imyaka myinshi ariko kandi waje kubanzirizwa mbere n'umufasha we ndavuga umugabo akaba nawe yarajyamiye ukuboko kw'abagabo mu minsi yashize ariko uyu muvyeyi abamukomoka bose akaba ari abana bagera ku 150 aba nibo babashije kwibuka kuri umunsi wa none reka mbaheze ikaze tubana namwe mu Mukirambi TV 1 kugira ngo dukomeze tukurikirane uyu muhango ejo bundi bwa nyuma ariko aririmba indi ngo ningerayo nzamuhobera umwami sinozi haru nyinshi cyane zose yageza ziterana je umunsi muheruka yariko aririmba ngo ni igihe gito intambara igashira uwo munsi peruka kumubona asa nkaho nyine ubuzima buhaye buja kugenda ibyo nuko yabikoze agasubira yari umusenzi ukomeye rimwe yaranshituye reka mbabwira ku kantu twigira ubumbashi igihe habaye ibibazo abayitibye bakoroganye na mutu bamwe muravyibuka bakera turataha twicara imuhira turicara ukwezi kumwe 2-3 amezi menshi biramubabaza wamare akazuka saa 10 akaja gusenga zijo akazuka agasenga ngo buce umunsi umwe
sanga yacumba umutsima arambwira ngo Imana yamubwiye ati mugiye gusubirayo ubu nyine ngo yari kumubwira ngo niki minota isigaye kandi niko byagenze hashize inga rimwe amaradiyo yose aratangaza ngo bafunguye universite y'Irubumbashi ati niko yavuze mugiye gusubirayo atari ko Imana yambwiye ngo uzumwe inzoga ati niko Imana yambwiye kandi nageze nyungwa fraude ntawe ubizi ni nabwo bwa mbere n'ubwo nyibitise Imana yo kwabira kubwira umubyeyi ngo nzanywe inzoga abivuga uwo munsi yamambwira ati mugiye gusubirayo ariko Imana yambwiye ngo uzumwe inzoga ntawe ari ubizi iryo jambo icyo gituma ndivuze uwo munsi twama tubana mutinye cyane kamutinya kuko yageze aho ishuri rero abo twomuvuga ku bintu byinshi twamubonyeho kiriya bamwumvishe bavuze ngo yari umunyakuri kwinshi niko yari ameze ntiyoceceka yakumvishe ikintu lazima yamakubwira gutya kandi bigashirira aho ngaho tukaba tubashimiye mwese kuza kudufasha muri uyu mwanya ni umwanya ugoye narasenze ngo arangize ariko habaye ijoro ry'iyinga Kazungu aranyandikira ngo hasigaye ngo ni nk'iminota isigaye ngo amare kumva iyo message ndajuguma mu gitanda sinababwiye ndarira ijoro ryose sinaruha mbabwiye ariko nuko byagenze gutandukana n'umubyeyi biragoye cyane nacokoje uyu nyina wayirabona uyu Dina ndamubwira nti Dina muze mumpe pole kuko mama nzambona ari njakunda cyane none mumpe pole mwese uko tuvukana aturabeshe ni njakunda cyane ati kimenye ati ya mafaranga yose wageze umuha azayampa ati azogenda kayampa ayo na makuru yari kwa ntonda burya naho nageze nza akambura ni muhe amafaranga atajya yose aza gusaba ni jewe yageze arangiriramo nuko ndemeye ga niwe wenyine yakundaga cyane ariko Imana ishimwe yuko dutabaye kandi mutabaye namwe mwese mukaba mwadufashije ni byinshi titwobivuga ngo tubiheze Imana imwakire mu buruhukiro bwawe babashimiye ko naje kudufata mu mugongo kuri uno munsi twahuye n'iki kibazo nyine cyo gutandukana n'umubyeyi wacu mu kuri kuhari amagambo menshi bayavuze ariko ndavuga nkangahe gusa ijambo rya mbere ni ugushimira Imana ndashima Imana kuko twarayisanze ni mu ruhuri isonorizasiyo nayo biragoye kuko nyine babivuze ariko buke yafatwa n'indwara isa n'imukubiranije iramwihutisha cyane yagiye i Burundi yagiye i Rwanda aratura kugeza igihe yagarutse hano turagaragaza nkuko dushoboye hano mu buryo bwacu lokale bino bitaro yabigiyemo biri hano hepfo clinique yagiyeyo hose tunashimira abaganga nkuko nyine babashimiye Kazungu yabashimiye ibyo byose birakorwa ariko ntiyagira ikibi bigera ahantu noneho umubiri uremerera cyane aribwa cyane nanje narasenze n'abandi tugera n'abandi mudufashe uyu mubyeyi wacu areke guteseka rero Imana yarabyumva yabidukoreye mwomfasha tukayizamura icubahiro haleluya irindi jambo nanone dushima nuko arangije yarakoreye Imana hariho ibintu nyine basomye kuriya ariko yari umukozi w'Imana ukomeye cyane kandi usenga cyane ubu yageze aho era yahembuka agatera indirimbo agahoera yahembuka agatera indirimbo ziriya ndirimbo za okovu numvishe batabivuze ziriya zo gushimisha iza atazi n'inki zose zamubaga mu mutwe akaziririmba nyinshi tutazi
ndabizi hari n'abantu basenganye bari hano benshi babizi yuko yari umuririmbyi cyane yagaza akunda kuririmba indirimbo iri yivuga ngo Yesu niwe nihishemo, yarayikundaga cyane. Imyanya yadusize nariko namvuga ngo tuzoririmba, akaririmba indi yo mu gakiza ngo niboneye urukundo rw'umukiza. Nibagiwe gushimira aba bantu, mubona ko twese twashaje. Kazungu uku aba bavyeyi, umwe araryamye hariya n'undi tugiye kumuryamisha hariya, nabiwe uku ni nkawe nyirawo. Twebwe ntitwabanye nabo igihe kirekire, niwe wabanye nabo akaba abashinguye bose, n'umudamu we n'uyu mama wa Irabona. Rero turabashimiye kandi bivuye ku mutima. Twabivuganye n'abandi benshi, sinzi nimbaga ari gute twobagira. Imirimo mwakoze nituvuga ngo tubahaye iki, yego turakivuga, ariko birenze, ishimwe rirenze uko ntushobora kubivuga. Ni naryo jambo ryari ryampagurukije, none ni muhagaze, bivuge muhagaze. Imbere y'aba bantu bose turabashimiye, kandi umuryango wantumye ngo wewe Kazungu tuguhaye esa umugore ga niwe cyane wari urengeza, ariko abagore bazabaha inkase. niyo Kuya inyanduhugana. Mama wa Irabona Dina tuguhaye inka. Suko nukuri muze ubaheza amaboko, niko uko turarangije nizo dushoboye. wo guherekeza mukecuru, kandi nyine byari byiza kuko yagombaga kugirirwa ibirori nk'ibi ngibi, kuko murumva kuko imirimo yakoze ari myiza cyane. Niyo mpamvu abantu bangana gutya baje kumuherekeza. Rero mu rwego rwa MRDP, icyama twirwaneho ibereho ingabo, natwe twazanye inka yo gusura uwo muryango mu mati. Amaze kugaruka nyuma araza hano iwacu aravuga ati musore mumpereze umuntu, tumuhereza Nyiranduhura. Washike Nyiranduhura nawe aratungana, washika bitira baramushima, washike baramutera ijisho baramureba, babona afite umutima wo kubaka urugo. Imana iguha umugisha. Noneho ejo bundi baratubwira kuko uyu mukecuru nyine arwaye, ariko habayeho hari ibyo tuba tuvugana nyine na vice guverineri by'akazi, arabanza turarangiza. Ngo tumare kurangiza arampamagara ati ati nibagiwe, ati wa muvyeyi yarwaye cyane yarenze, tereka tuzoza kumureba. Atoyaye ati kuramureba se muracari ko mureba muzovugana, ariko mpamagara abantu nti mwame muhaguruka tuzoje guhagarara hariya umuntu yarangije tutahageze. N'amashorere delegation y'abantu turaza tugera hano ejo ngo tumare gushika dusanga ndahavuga, ariko Kazungu aratubwiye ati yahembutse, ati noneho yanyoye amata yamerewe neza, turagiye tuza kumureba tukaza tuvuga. Noneho Kazungu aramubwira ati bamuyombaga nibo baje, kwama dusanga ari iryo jambo hayavuga bamuyomba. Turaganira, ariko natwe dusenga Imana. Imana ishimwe, dusenga Imana n'ukuri. Ndamubwira ngo ugiye gukira, harakoreka kimwe urakira, ariko ntosubira kuribwa gutya. Dushimiye Imana, Imana ya muruhubu. Imana ishimwe, ariko tutarondo bereka turangize gutya.
bati umuntu ugize neza azagirirwa neza. Twavuze ngo Nyiranduhura n'Akazungu ni umuntu umwe, ni umuntu umwe, ariko twavuze ngo umuryango wacu wa byinshi, umuryango w'abahire mwacu, turahamagara n'iriya na hano turahari turabagabo. Twanye tuvuga ngo Nyiranduhura wahanze uriya musaza wa mbere, Agasura agahamba na nyirabo, n'Akazungu bombi bicaye na vice guverineri, ureke tubatera iteka. Uko niko twavuze, bavuge ngo ba Nyirarumbe bari hari baje guhamba umubyeyi. Turavuga abanyabyinshi bantumye hano ngo dutanze inka, iyo nka muyakwiye, kandi twabashimiye, kandi twashimiye na mukecuru, twashimye kuko yapfuye ari umukirisitu. Mureke mbabwire, munini mu mpinga ni umuntu n'ugupfa ari umukirisitu. Tukaba turangije ko mukecuru apfuye ari umukirisitu, kandi akaba apfuye mu rugo rwiza, n'abana be bakamuherekeza, na vice guverineri ari hano nawe yarihanganye akamuherekeza. Ariko tukaba turangije